Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholahil Choacuat Cosquitzin, Nikela Kulbal Sahun Chikreheb Lekangel Solok Salisantilhu. Lishholumi Lekatzolbal Chiruli Kutana in Nashche, Shkik eleb likwakash, ut ebli telom chibat. Sa eble kutana nakwan, nabaleb li nike atinak chirish nak, haihun na lebli inkarach ta banumang, shbanak to bebruli shuli nike kamk, ut maka ebli shmak. Abananat kosquitzin, haant sakalain li narach chaksh kutbal chiku, ebli makiech li nike shbanu chak ebli ralash kaholi kagwa Dios nakter, shkutbal chiku nakli Dios alalbech. Ki kamk chimaka ashmak sashkaba la maglaat ut sashkaba akwi lin maglain lishkamik liqagwa Jesus mukoshkulub tarach hali anish makob haanrach lishkulub nachtishtoch lishmak aban liqagwa Jesus litik shol li mahun lishpalti li mahun shmak ki kamk saqanach at kosquitzin lishkamik liqagwa Jesus ain haan lishtzaqob resingilru li makiejak nikeshbanuchak li ralash kahol li qagwa Dios nakhter. Salihu Hebreos capítulo 10 versículo 3 to sali versículo 10 li nakatimbo kahkwi chiruli kutana in chish sikbal u chirilbal chitimil timil. Chirish li makiejak li nikeshbanuchak li ralash kahol li qagwa Dios nikeshbanuchak shbanak nikeshbab ut nikeshkuluban nak li qagwa Jesus li rala li qagwa Dios hali tzaqal makiej li nekeshkut sa shpa bankil naqlishkik eleb li kokshu li nekeshkamsi ta sa chok uta kuyok lishmakeb li kika in reheb li kokshu li makeb shmak nashkhalam uchi lishkik li qagwa Jesus lishkarner li qagwa Dios li ta hoyeq sa shkabaeb lishkyalal li makiejaka in chan li versículo 3 nekeshbanu haan resh khulti kankil chirueb rakhlal chiab nakkuan kep shmak. Utkuin ka nakakere talaan nakkuan ko sa mak. Mahungwah kwi toruk chistaw balika kolbal. Utli versikulo 9 nashtiak chikamain. Mokonchi kishtiak kwi. Kwe kinarin chishbanung kila kwahom. Rikinain nash sach lishben resha kabankil lishkap. Utyochi adinak chirish limajeha klinik shbanuchak nakter likirakek sali honal naklikagwa Jesus akwi. Kishmajehalis chuam chiruli cruz. Aran kikulak sashrakik lik angelain li nashkut besi chak chiruhe li tenamit Israel naqtakulak shak ehil naqli yechimil shban liqagwa Dios ta kamsiq ut ta tsaqluqru lishtyalali li nashkut chak li majehakain. Li hokeyal li nashkam hunak lishchina karner manak hayal karujik lichina shuli nikeshpats ut nikesh hoy lishkikel nikesh pabrikina in naqliqagwa Jesus sa junkutan tol elq ut tish majehalish chu amchiruli cruz. Li majeh nakhter ahel chakrush banak nikesh kut li tsaqal majeh li tokhretal nakikulak ut kitsaqlukru sa lishkamik liqagwa Jesus chiruli cruz. Abanan nak akshkam chikliqagwa Jesus akshkwakli kujik chijojo lishkam zingileb likokshul kikanak khujun li naleb li magachikaj Shpanak kirakek lishkwan kilalain salihonal nakliqagwa Jesus kikam chiruli cruz. Klinajej li oshkwa santo ma anina ruchi ilokchisa kahkwi lishchukwa ilahtij li naok hun sutakwi chiruli chiam. Utsa lishkutankil li majehak li nikeshbanu rakhlal chiam. Ut lisht ikru li rochoch li Dios chan kik ichek sashti chalen taqeq tohtaq Marcos 15:38. Mareha in hunshkut bal chiruheb nak makachikaj eli yokeb shbanunkil. Nakliqagwa Jesus li tsaqal karner akshkam chikanan chiruli cruz. Nak akshaqlok chikru lishmajehankil rib liqagwa Jesus kikanak chihuni li naleba in chimakachikaj Qaqoshlaq ho nimal tsaqalish kwankila limak. Tohretal nakkah kwi liqagwa Jesus kiruhan chikolok kay chiruli kam chihonelik. Utanakwan at kosquitzin liqagwa nahkoshpok chishkana bankil limak. Shbanak akshtoje chikanan lishtzaq liqamak. Lishkuiba limaka in kahkwidik in liqagwa Jesus nakataw. Shbanak mahun likwing naruang chishtok balrish lishmak.
Mandiyo siya ko naksinagos beni chiru lihong kamukain sa likak anghel solok sa lisantil hu. Nagatimbok rin ang tinagos beni sa hun chik likak anghel.